like yabanjwa uyilosihola manje siyaswela yababona no president noma mina ngasini uzosiyeka abangaqhathi noma ayithe sifunele ngayo ngiyaqhatha akabonge ke uNkulunkulu ophilayo ukuze benesikhathi amen angithethe lethuba ke ngibingelele uNkulunkulu TM Mshowe egameni lika Jesu nogogo amen kakhulu ngibingelele abazali bami egameni lika Jesu Kristu engibathanda kakhulu amen ngiyathoba nyamande ninomama phela labezitha hey basinanda kwezindawo mina ke kwafona indoda ende yabakwanyana kwafona yona ngibekwa athezi eyimizulu yathi uyabona lento ezoqala manje la lo mbono uvuke manje mathebula so uzoswana nayo vele uzoswana nale lezala uzoswana manje ngiyabahlonipha kakhulu ndabezitha ngiyabahlonipha kakhulu egameni lika Jesu Kristu amen konke lapho sihamba khona baye bathi kimi uveza ubaba wakho uveza ubaba wakho yonke indawo la uhamba khona siyabona uphawu ukuthi ubala ukholayo ukakuphi siyabona amen ngibingelele nje onya wonke bonke abakhona ngisabagagula ngeyikhundla namagama egameni lika Jesu Kristu baxoxo yathoba kakhulu ukuthuthumela uma ngibelapha uma nje ume etafuleni lenkosi ukhona amadoda kaNkulunkulu asinale ndlela uzothuthumele selapha ngiyahlupheka ngenza lo ngiyahlupheka nje bangijila labaho amen ndabezitha ngiyane ngibuzeke ubaba uma ehamba endaweni zonke ehamba endaweni zonke ukuthi kwabumama lento uyikhona kanjani ngibuze mama uyikhona kanjani sabitha umuntu kaNkulunkulu konjena nalo engelele uNkulunkulu izokwenza ukuthi kube nzima ukuthi izigalo kahle thina besakathatha awona nje kube nzima futhi kodwa wathi basona thebula washo njalo sasebheka wathi amboni kodwa benze noma ngingeze national event athi sithi ngizobona ingane yami iyadlalisa la ambona amen imini ayishoyo siyafunda futhi nendlela umthanda ngayo mama ngize ngisho uma ngedwa ngithi baze baphila iphupho la baze baphila iphupho la Shaka mina ngakhathala ukuphosta mhlawumbe hayi ngakhathala mbongeke ayakhosta leKristu amen bantu basela ngena kulento yehomini egameni lika Jesu Kristu amazi mfowethu uhlando ukuthi abanye babeyodabula yini kule babeyodabula yini kule sizwa ubizwa into yenhlanganyelo kuyamiwa kuNebukadnezar oDaniel abavelelwa umhlekelele amazi abanye babeyodabula yini mina nawe angazi ngoba silapho ukuthi sasodabula yini lethi iBhayibheli ke ubizwa into ethi akabuye izochaza iphupho amen ngiyayibuza ukuthi mina nawe uma ngathiwa ngoba sithi siyakholwa bese vele ikhulume njalo uthi ake ngitshele ukuthi iphuphe siyodabula yini lethi iBhayibheli lempela bahleka babemswele waphumula Yesu ukuthi lamadoda lawa ake sengiwathanda nalabantu laba nje ngiyokuphanyekela bona ngoba ngithanda impendulo walamula uDaniel owafika uDaniel wathi wenkosi uyabona into obabuze yona yonke ngoba kukho sangoma akukho nanyaka akukho sanusi akukho scientist
Ngiyabuza ukuthi ngoba singayiveli singadabula yini? Kwathi lapho emnyango uphuma nje ngokuthi interpret nomusha Daniel ukhona uNkulunkulu esolweni. Ngiyeke kanjena babomnyeke yonke indawo noma sithola masithi 11 o'clock ukhona iqulu elithi eJesu umhlembo noma sithola noma ungaya kuphi yofika simemezela leyo nto uthi eJesu umhlembo wethu igama lakho lihle. Ngiyabuka lo mhlabeleze ngihamba nawo nje ngabe bewuqondile kodwa ufike babinhliziyo yami kule verse elithi nasebufeni bethu siyolulaniswa yinto inhliziyo yami fike lapho fike ngimele lapho mathi nasebufeni bethu siyolulaniswa yinto asifunde babumnyeke bafowethu kamele namandla uNkulunkulu ohlele kwamaphepho ufunda babumnyama kwabaSeroma siyafunda bazalwane incwadi kwabaSeroma chapter 8 ukusuka kuverse 8 kuya 11 kunjalo mkhona isihloko esikhulu okholwayo usindiswa emlahlweni ahambe ngomkamoya. kwabaSeroma chapter 8 verse 8 verse 8 abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu abasenyameni kepha nina anisenyameni kodwa nikuye umoya. Uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini kepha uma umuntu engenayo umoya kaKristu lowo kasiye owakhe. Uma uKristu ekini umzimba ufile ngenxa yesono kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. Uma-ke umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngayo umoya wakhe ohlala kini. Nkosi yami ngamanye amazwi in the absence of the Holy Spirit siyokethuka nokwethuka umoya ongcwele ngekho siyolahleka ney'phimo silahleke nezinto zezwe siduke lithi iBhayibheli sifunda abantu umuntu esenyameni ungowokulahlwa kodwa umoya ungowaNkulunkulu lowo muntu. Elithi iBhayibheli umoya waloyo owavusa uJesu uyini ngisho nenyama yenefayo yakuphila. Ngamanye amazwi mazuthi lo muntu uzwile lekhathi oMaria beya uJesu bethi umhlobo wakho uyagula. Ungazi ukuthi wathi cha ngilinde ukuphazuliswa kwaNkulunkulu. Babuye bathi cha umhlobo useze wadlula. Ungazi ukuthi wathi cha uzolinda ukuphazuliswa kukaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli iy'nsuku zahamba naye sesuka uJesu kumbula wayedla khona egeza khona koLazaro kodwa ngaleli langa useyafika ufika namandla ovuko ungena ne-resurrection ungena nabafundi abashumayeze ukuthi uyovuka ayiphelela ekufeni siyandlula ekufeni. Yingakho ngithe uyambamba lo mhlabeleli nawufika kule ndawo ethi nasebufeni wethu siyolulaniswa yilo. Haleluya. Mwathi zonke zo-66 bazalwane siyakholelwa kuzo kuliziphefumulelwe kuba iqondise into kaNkulunkulu ukuba iyala abantu bakaNkulunkulu ukuba lisole abantu bakaNkulunkulu. Uma uzolifunda nje ulifunda kuba amavesi kodwa uzolifunda understand ukuthi le ncwadi iphefumulelwe likwenza ukuthi uthandaze ngoba kwenzeka ulifunde kahle bese ungaye emadolweni uthi uNkulunkulu namandla uNkulunkulu ongena abantu bakhe
Isaac wake kwakhuluma uRahabi mthonga khona bona la business elenziwa la uthakakholwa ke lethi iBhayibheli wafika izoni into engixakayo kuthiwa ngishinkosi ukuthi hey bona bavamile ukungena kulesa sitolo amen kodwa namhlanje ngathi kungena abantu kaNkulunkulu ake sengihambe niyovimbezela umuntu ongakhola watshela ama-giants wawatshela ukuthi lo muntu engihamba naye mukhulu simemezela lapho bafowethu ukuthi uJesu ngakithi mukhulu. Hallelujah. Yatshelwa umuntu ongakhola amakhola alibele umlayezo ukuthi izelo linyathela shali niyokulisa angazi noma umzwile lo muntu lona umukhola ehamba nebandla efike eFeso lithi iBhayibheli uma sefike eFeso uthi ngiyezwa ireport lokuthi niyakhola niyashumayela nenza konke uthi kodwa sena mambele angifuni ukuze size sihlale kuhamba sena mamukela yini bayadideka bathi ini manje boss ngoba thina siyahamba la endaweni siyaziwa nje thina la endaweni siyaziwa kanti kuhambe imphiwo moya ngekho hambe imphiwo moya ngekho uthi kanti mina nawo ubhathela kuba ubhabhathisa wathi sathi nabantu kaJohane wathi Nkosi ukuthi kaJohane umntwana angaqinisa avukele nangothi esikayiswa uthi bebuya nje sifunde khulumela ngothi esikayiswa uzele manje umuntu agcinela londele fanele ngibuka namele lentanza kumenyezelela into leyo ngaso sonke isikhathi uthi yamukelani umoya omncane uyena sekusikhona